Tiafo aha aye emergency Ghana TV ma menchia na mensanso ema wakwa benenso ya sanso de ehemu wa ha biem enenso nkofo abrabo mu nsem aba be kamesa no ena mene wo ba be pensem ne afema futuo na afenso ya de bi aboye bra na abusua enenso nsem ho papa se oba be rere ne morem asopporti be ma woni ne ti na ebe wie chire be ma ibenya ba bi esi na oni na abusuafo ebe tane aba ne so abedi na tem ede na fa kwan bi so ama oba be sie tumi bie na no ka che ne nyonko ba se wayi nkrampan ama sebe ne twa bakra yi nkrampan na ye bola goose ana ne nua be ma kwakofa na be fie abusua ya kasa asem we chire wan kasa den na be fele se ye se wo koshi obi a oba ne papa ana se wo koshi obi a wo de nya de wi na brabo tibia no fa woni hwe ne sakeke ye nkwa ne nkonkoti asem ne mu nchire mu na niama wo ensem a wo keka e wo fidie mase enya nsem keto ye nkọ ne nkonkoti embrasisi a ewura akwaba yenja dada ho te sei na me ado me hu ye mum twemra soro kakra emfama no na wonso fa wa no ben bibi no fa ben ye fra o sei mewura pacho ye fra makosi ayeboa pacho akosi afri he pacho mi free Eastern region Sejimase Achim Sejimase pacho Achim Sejimase pacho Sejima mai Sejimase pacho oba de Sejimase ne espere ne sai oh mi pe ji ye medical sociology ewra di asem na du free Achim ede wa ba bedru yanim ha hyawasem nase de wotie wonte ase onim asem kro hyase kirekirim na ye nte ase de na do nam me pacho de dim nam ye ma warisem mini abrantie bitina no ye frenu kwaku aboaje na mini abrantie nsin beginning na me wotema na me obi ye adwuma intimba no behum no ye se opem na me so daabi o free tema ba Sejimase ho pacho no ye so opem na me se de binti ndodi mi papa de e no chem so abamu ano obo ne hu woden inti so so nko be wan de amensi ase na me ne nye den entena ho no intim papa ne ka asa na me de madwen ye den e ma no ye inti ho na de mantati sanko temanti mi ko ya me ba ye inti mi ba na ma ba ne ho no inti ma ko inti mo na papa no mi ba ye na papa ka chem sa brante na bebo kokoko e wo ne ho no wa bebo kokoko wo achi branda mi ho no se no wate ase dada na wo free tema ba ne ho so okay papa kan na msiu okay inti ba na ma ba ne ho no uma me di be say week na me sanko no ma sanko ye medjuma nti bra me hu no na ne maame ama no asas be 2 weeks o di ye koku nti mo hon ma na wa frame yaku koku no baby wu me sa de to boboso so na me ji misika me ma no nti boso me so na gba me ji misika kaka na me de ama message fato bi hihim je fato droguso je fato drogbase minisa menene na ye bo brasa bigina me hu na me maame afrim papa afrim do ye wonye mienu tina mo nwa be ma ye den e ka me ho ye enti menene ye kokwa na maame bi nso wo ye krom ho no so wotakwa enti maame takwa no so mayen asasi 2 weeks infense ye do eni edi ye koku enti menene o ma na me fa ye fun me first month ni me fi tema eba me ba Sejimase on ma na me kwenti me nyinsen ye no mantena Sejimase on me tena tema ye adwuma saa for 8 months dika 1 month me be wo no e na me ba Sejimase enti ba na me senti me ba na madam sanfre me say opa me to ye ni nwa ho ade enti me mehwe me na chima no na onsanye de enko no ba na me kun ka say de bi na me ba be wo ho no so wo a ye be hwe no ye de wa ade abro enti me madam ka sa che no se ni me nko no senja me kwa na me koi inti 2 weeks na me ba na nyame ye madom abosumi nko beso masumdwi menene ne se honum ti se oba ni wokun fefefe inti minto ma akola no ya bai wa ye fe ni Benedicta de ne so ne maami nti onya enfie nan no e na me se nyinsen na chi enfie nan onya 4 years am se nyinsen na chi ye ende ye inti bra me nyinsen na chi na bra me hu ni beginnings nyame ani nukure na o si dan den si mienu na onwie nti me ko ye no kakran na me bo anana
ye boss nti boss na me say ye ti abusua fie nti o ma ye nkotena fie ho o se on nkotena ho no wi o de be ha na me say abusua fie nso tena de minti mi nye den entena ho nti me ne ham so ano si ye beko nti ye wi na valanda ni anim edansi mienu na pena me sesa me niema an me ne no ho ma nwumre na me se me de meko me fie o ni akobum ka so nti didi a ni abeda abusua fie ni didi a ni abeda nti me ka se meko me fie no sesa na me se ano te no da ho no hwe me e na me ta me bag kese ba ko nti esa no medical to paint e de akọ paint dan nu ato carpet na me de ko see nti me sesa me ne ma me yese me ko no hu se mani abre e ho apa no so sha se o sesa ne mani bia e den aboa me ena na family nya ya twi ne ma ne de 102.9 FM nti ni man ko na ye koda ya anye den ya me defio nti so no pa na ne mani bia ka ne ye ko fenti ma me bia wo fio no ma me abrobi wo ye fe no ma afo no ene dia se mante mo nka wa ha no mante se benesu na adan na mse ma afa ye ko ye fie no so wo sa na mse a na fe ya twi ne ma ko no se mu ako sa na oba ne okun ye den etina kakran mbe de mo be na mu di bia ye den aka ho na ma me hye mi kwa ne sesa ye ne ma ne ye den ye ko ye nti papa bi wawu ye fe ne chicha boatin anadefa na ko no dadi se na fe ne akoda ho no mfoforo nti mi ba ni suya ma ade achi wa ma ya ne nti no ade achi na fe na ye da nti mi da ho ma pe na se kokoko na me sorry nti mi so pe mbi fu na me se o se ra ma achi na me se ye ja dada ano se ma betina na me se mpa achi ano se buchia me o mo ji proto nyina betina makasa brinka ha no ma efi nti mi da ma se ma betina ha no mo ye ya me hye nya me kan ho ase no mama hoodin na me se mate da nti tunu me ja oba ne okun da nya me wiye ko na ye ba ye ko ne ba ye din kakran sa mi kun sunya me nim ko no e mesi ni tin kakran sa ne sande one room e be kan ho na e ko ye 3 rooms nti 3 rooms ne je de 20 me wo second born ene nya me nkuna assistant mo din kakra enso ba nkuna fe nti mi hya se me pe bibia ye nti ye hono me ye wodwie bia fe no saare yewe enkranfo beto de ko nti ma me beto na me se mebobi nti bre bi otwa bi na me ka chen sem panche o ntwa bi ma me no so no ba tan ya wo foforo na me se metimi abo e no se santi bran ko twa ti fi mi no de bre me nti me bo na enhye de anye fe na me de ko chen se won hwade na de bre me enye na ne ye be chem se ne me na de nti no me bo no kakran me nya misika me nya fa so na fa ma adwuma na ye me de nti me san ko ma ni ska se won sa so ntwa ti fi mi no nye de emre me nti twa na me bo na me se meton brodo aka ho na me san ko chebi na mko fa brodo nti mi na mo ho ne ben chebi wo ho pa twan ne chebi ben ya bie wa no nti mi ko fa mi brodo na me bo saare no kakran sa na me ne no onibia na mayibi onibia na me so meyi de onya ma me we na menye oji mi so fa na maji kasagu we ni mu na me so mu bia na me dia soso na me dia no na ye nyina na ye distance oba ni okun obu ma otimi ko fa nyi nti afi adwuma ba ono mesi ni nti no omutimi kwaje adwuma na danfo mi so kwaje adwuma ne skama oba sika we na menya ayu misi mate me pese dan yesi bi kan ho misi yo ntimi ko fanwa otimi ko fanwa one trip no de abego no ba besi amene no ni atwa blocks ye do ahoma na che so liku nsu a eno mixi wi a ni atwa ye so mo mixi wi ye se ne digu na se mi so mu a ye ko yi so ma no de ade na ba nu enu asa nti bu itimi twa one trip no e den ewie nti atwa na fedu mi na mka se adwuma no de me ye no e din blocks twa no edin ono twa na wuwu yi kosi ho so oye sa na ono twa ye se gu wenu ma ni do no ye mixi wi anu a wense o ni bu ma pagya na me de akoso na se mayi de ye di wi ntwani mayi fintimi ya na ma san pagya wenu na me de aba sa tam na wo ye tia se ya na se sa tam de na omu edu o na me nye tia se na me ni president na me ye me we de den me we de ma okay nti no mini 20 ebu man tie ye twa blocks na edu mi ka chense mi ntimi sa adwuma no emu ode ma me no si yo wase nti ebu mo se ne me de bebo pa nti no osori na so okwadwuma na msoma sori ho na chi ma be ko nsuo se ne nu npa ko no betwa no oba obetimi anye nsuo ndi aiden e de twae nti mi de be wo me second born na me ma mi nua ba ku free banso se maame ne fintu no di mi maame na de no ba ho no be hwe me kakra nti oba no se ako onu ku asitsem ku akon ho ma oyi ma ono enye na nso na mse ma o maame nua na e ka se ye sabre na oyi sei 2 cd na ye be afi be mu
2011 na no you 2 cedi mpatwan 2 cedi na ma me nua ne se oba ma me be hwe mbe na wo hwe no wo hwa koma mi ku yi tu ho no na okwenti ma me ne be ye nkwan a sika ni so na ono asane na bosuo mu na odi bia ka ho no wa ye nkwan si boss na nsan nkwan ma me na wa manage no ayi no kakra me see you matema okay intinu ma me be di mi nya na wo hwe no me ma me de ba ho no se oba be hwe me kakra no inti anyu pa bi me so le mi dware ya pe na mi sise so se wo nywale me ba no inti wona mi kunu fresh ako koko na me kwa akofa no omo mbeja ame no omo abefi saka koko ni mi nsa me kwa so na me wonwrem ha se inti me den na me se twan mu afum na me ba na me share MPP t-shirts na me gu me trada so na me ka che ma me sante me ba se sia na so ko na me se me ba me fa de wa ha ba ena me di me kemika sa afum ho no sia ko na me sia se obi e me fa bi ntimi ntwa me nka nti se me ba beboa ho ntimi kwa na oso abaako ena me tam baako na me de to ne so ane de ba ku ti udua se na me so me koto na me di me ti shaase enti ba ko na me ma me ni ndwale akola ni wi na mam se yako no bia wa wo na wotwe ne nefuo miensa na wako wura makofa kokko aba na me se ma na me ne den ninji tam kasa ma na ninji chenkwa ho me na kokko no na omampani kufo ne wo so na kokko bag ni eto no 2 million ni omampani kufo se obetu kokko nti ya se ye pe kokko entumu ye nti ya ti kokko na ye nton nti e abenu nyina ye sin kakra nya na ye boaboa no nti brana no otwa blocks ma ye no na me nso no sister obi a wa me ba me hu se wa da wiada da bia na wo sana kokko na wunum na me se bla me kun kwa adwuma na kokko igwa paso nti me hwe na kokko na ni nya den enche wo se me num na me ye den me sisa o sisa me se o se wo ya de wa to yo boafo na me se mate bla nti ba ko na me ni den o twa blocks na me se me nu kokko na me ba ni isu simba ni so a me koda o se me manufo sana ma famada maniti na wi apoto fe me kikam no se adam se bla na de na wunya ne me kokko mi ku ba ne ni ya wo se nkwa ni bubefo be ka se manu no sisa jade na asam na kankra na okra ho yemehi me ba ya oba tan de wo ai se wutimi de wia na wetimi ahyehye aye kama wo na wia wo bredodo nti ma de bia na wa ye din na mse me ni den blocks ura na e kan sa ai do betwa blocks ma ye se de bia na mo aye den oh se ai so na so da wo na be de na wo ye den be ye den nti nu o kan sa na mse bla me ye ni den sanse me yimi kuma mse se me ne na e bo bra sanse oba na mini maame no penti me de ne ye me maame me de ne ye me papa me de ne ye me kum me de ne ye me bibia enti bra me maame ba ye na obekọ no maame ka chense wa behwe me kakra nti opese o ye den okọ no see you enti ska odi ja me maame kwan se me maame fa nkọ no na ono okọ no okọ nwrem so de maame na me maame ji ska no o chepe na me maame di bi kan ho no de maame sako sika we chechi na fesi se ukun di se tuzi kasaguha wo de kan kese na se you tuzi za so de mawa na wo yiwe ni kakra na wo de asoso na wo de ayeden wo de aye wo nkwan wati no kana mse mampa chu yu mate na meje na me da me maame ase na okoi nti na me ba ne na nti minya abusu mi nsia no na yo so de no ho be ye den ebe ka nti na me imprement o de no ho ka me ansa na nyinsa aye den asa aba obi akola ne na nti na asanyu na minnu onya abusu mi nsia no nti first mekona na nyemo nsensa bai nti manya den na minnu nti na akola no nye den na nti se na me mani nufuo nti no emumu na ase me ho ye mbasabasa ya pem se dada ase me yale me honam nyina ye mbasabasa wo se sa me sian me kana afi matuma adwuma nti be 3 months na mse da bi meko clinic na mai de makwa akohwade nti mko na madam ka kire me sane na me ye de me wuwie ni mabu mi nsa ye na mso o mabu mi nsa no sisa na mse ai 1 month ni no mam ko to de check pregnant me de ba me check afi danger ni mi na mse pu nti o kana me yam hye me o sisa wonyem nti afi na me kuma na hwa masha se me ye de mi su no se ade wuni ku na mse mi wokun su no se ne mba kitu a me sanyim na chi no se anya hwe hu bi da nti me ba epe na e me ti makodi ehu hwe ye o kwa me oni mi gu ti makodi ehu e ho me no mi gu entokwa so nti no o be ka kire nsa onyem no na be ho me no mi me ka kire nsa me nyem nti no mi gu ntokwa nti bla ni be twa blocks na ewie no me wo ye no na me yese me kwa akode nyame ase
nti no onto entuma mami ntuma fita baako de obenyem na chi ketekete no na abewo no de bia nyo no de na ohwemu amenwo menye den second born no ye be ma enti second born no na wonyem na chi na ansa na wokoda nyame asi uzi na bi second born na menyem na ai second born na me ansa na me kwakwe se na minim se menyem enti na we ni de na yafu ni nye den empie enti ye wakoda nyame asi e na de enti man ko enti bra me koda nyame asi na me se on tom paboa nye den mami no ka chem se on tom paboa na me na se na ba tan ma wo de me dem akotom paboa me dem ayadwuma enti mi ka asa no na on fi mi na me se de bi ene me hya se me kwakoda nyame asi me kwakoda nyame asi na ebe ya metimi edi mi pa sanse mi nkoda nyame ntimi nya adwuma bi aye enso makoda nyame asi metimi atom mi brodo no ena me ko sister no no ka chem se wakwaji mpabo na me ko sister san ukuma beji mpabo nso ontu aka yinti ontu aka de amemfa anye den mawo na maame ka asa na msina msimpa to me ba betua nti on fa maame na osisa na msia na maame de mpabo no maame nti de maame na meso abaako nso te ben na wo si dan nti dan nsupa na omko na me ka kire me so anse mekobi na so wo bekobi sen obi a wawo a wo ben so wo be de na msisi mekobi na osisa na msia an nti me ko nsupa ne bali nu ho na ko bali 3 cd nti me ko nu ena minya 15 cds ana bread so be che me ba no 5 cds ana minya 2 cds na mi so 15 na ko ye 17 time liko tua empabo aneka ena me ji empabo be ma na nkotua na me de ko asori ko de nyame ase nti me ko asori ko ampu na me hu na hinti wa nkobi nti mi san se me ko de nyame ase dimbe na ye mfa nto akola no ana papa baako ana me ne ntam ye basabasa obesiesie ntam no ka chem sako we ya mabesiesie ntam wo benyem no abe wo de nato efu asalio o ka na msesa papa ne ka na be na mka se da kwaku na efu ne ka senti yemfa wo wuraku ento efu asal no se da bi ya sori pani ba ko se mawu kuada ana mawu kuada ntinu yemfa ne nto ma sori pani na mse no de mempene nti ka na ye jese minti me ho ase bi nti me ko ye me de onu ka fa ni di kwaku aboaji na mde koto akwala ne so na mde ye den mde tu nim sa din be na mse be fe no ns kwaku aboaji na mde onu ani di ma akwala no na mko e ko de nyame asina o me de o mu shira akwala ne ye den e ma me ne ba nse ba no we sam se de ndi na mde ma akwala na mse me de onu ani di ne ye den e ma akwala no so wonfa onu ni di man akwala no de papa no kwaku boasi ni dia na be den e de be makola na msen de wono ho se yenye ni best set nso ko ye ni best set no de papa ni dia e den aye no see you no ko no de papa ni dia ntino me ka chi nti afu ye no se nti ma fa me be ya ntome na mse afu enye mi ye no se nya hwe foforo be ba na m de na tome na sa na foforo kompo no him dada ntino eno no one me ku ntokwa e wa hu nti na ho me so na o si self contained hom ni sansu si dan yi si self contained ye self contained no se na me ni twa blocks en de no bu mpa o ye dwuma na wo so na wa mix mortar na me so me se de ye den e fro so ho ye den e ma no enti na o jimni papa ne ka asape na me ye den me sere enti ho me no o ka chem se nyinsen ne nye ne de enti no o nyi nyinsen no okunu ai na me ko bo me so aba akwa ma ne me so an wa film adenti na no o se anya ne dia into ko na me so na tobo men dodge me question no be ma wone ne yire netie ona wo ka kire ye se first me kona second born no na pai ene dem enti dia ne be ka be ma na ma be ma na ka se nyinsen ne nya wo no eni ti am ko bo me so na me so afre no bi sanse kwaku oni akotutu so ye me masem no si da bi na wo hu se da be na ma me de fie da o si da bi a me de fie na mpa cho ni die ma wo wie woni ne na da o si mini na hia na o si na fa de na nyinsen aba no ka se e wa o si nyinsen no nya wo de nti wo nye me so na nyamye nko me so akofa tankwa abre ne se o si se nyono ade ya onye no nsane de nye dem infrim okofa de ka eta ai de sankwan nkwanta no be so bi kan nkwantre bi nso din different okay also onye no fa so no ene wentimi anti honum de oye din na me so ane ne kasa no ko fie so ni ti man pani apenti ho me nya na opa me se ni fie onko na mpani se ni fie o de mi finti me ne ma o ya no oyi abetu agu oyi betu gwa ponte na msoma se gudam ho sa empress atobo enti nyim na onyim third born no eno no na abeyen ntokwa wo ni entem se firi ni fie na kwahe
me nko mi fie na mka cha nse me nko mi papa fie ndo nyame no nko mi papa na o si da ma yenzu wanwie na odi wuye nti okọ do di papa de me kọbọ na mane se na me oya made na ye me ya eya me ntimi nko ka nche mabusuafo no mu no ne maame ho ne ya me ko maame okwanse ni si na ko akudi mi faso ntimpa cho ye nyina ye ma nti freyen na baby anokre dan fa no ko me ka ne maame ni se yu enso ane maame ni fe bi no afre ne ba no mi no asem ko ne ba no be ka ne ba no be fie pe na obebo me nti o ma na menyin kwa metum brodo ni me ko fa me brodo ba na se me beto ade am pan metum brodo mu esidem me ba wa lock dan no oso ma me fa na simpa ne che o ma me ready wa o mi na me fa me pan se ba me simi akoto me brodo onye ne boni bia me boni bia da nya yes say wa ma na timeko after 6 months say wo ye ena mako na san ba benyemo enti se wanyemu nti be ma ne se firi ne fie ko eh na ninjiche mu sunu so me ne won ebu a me nya ne hwo mini ni ko kakra wase wo de ohu bi ye mehinu me pese wo ya made kitikiti bi na me pam fifia asensu no o se o nya me hwe no manyira so eden apa na mse saa na se ne ohu me ne se wo mpam ye bi ni pasumesi ye bi mintimi nu ntina biem wako hu papa sumesi me na mbeka cha se me no ba ne betina mintimi ni ntinte ba na me ko na se me hu ye wahi a wintimi ni ntinte wo pese me ye obibi kitwem na wo de gina so no wapam me eda de na me nya na fa gina so na pam me nem sa no me kan ngentini o bo me ni difio so bo be se na otwekwa no nkasa me ho o mo makọ homa me nyin se na mind 2 weeks no ma me chop money da oba be se me na mba ko homa me di pa so na me no esi won ma oba nso a no wa bedi me de minim se oyemi kun san se me ye se awa me ko wo ha de nyame fa nche me penny cent me wo se ne na oye me titi me nyina chi me se wampa me wo me mani nyina ye den o fa akun sana me ye madu enti okacha msa no nyin se na msa ntini okokacha papa se dodi papa de se mi fini fie nko ana papa msa se o fie nko waye wo den waye ye o ana waye o ba na woni akotu won se wakofa be ma bi o wachi o se de bi na de ntina mi fini fie nko se o mpa mi bi enti mi fini fie nko na papa nkacha se eno sade nsa se me ba me ni na be adwapade wo hu se kasagu we nim obi amasase me ni na dokuku fu ni maame de me ni na ye no ye kitu enu so me ne na ye me ne trans papa bi nso ma ye bi ye me nche ana ye ewi echi kwa papa no sa meton koku nsan de den e ma ye enti me ne na ye dwapade na me na ma me ba no si na mum de no wi enso ma be bo na mo wi ama sese ye si self contain 6 bedrooms ama bo na ma dwapade wi no e na wo pa me se me nko e na papa ka cha osin ya wonti me ne mintina bi na papa ka cha ne se e na me papa esi dan no wan wi me so me die wom enti na ne me de no onko ye nye den mame nene mi nye de mi nkwotene de sanse atete no de tete me no edo ntimi papa ka sa akire no na okofa ope kalava mi no sister anwe gu kotoku mu intidan so ni esinti mu pe na ye nkan na okokan mu na oye pun ede to anu nti oye pun no de to anu wi pen anwumre bi na mu se wa hya sese o sesa me nema ede ko ntina matoto pretty say didi won basket bi no ma hye ne ma obobo ni nyina ma eka mi nu pe so fa ne nto de ne ma ne ko de na me enye me yem to de ko nya na me ye de na mi su ode ne ma ko nya na mi su ye enti mi ya wonye ne bone wasesa wo neoma akoka wo papa dan munya ono ne die ne bi no oyi ama wo akoka wo papa dan mu atimpo no aka kire wo se wo mpe obi odi wo no asesa wo neoma e de ko sa bread ye na odisu akos na odisu okay enti wo de wo ko e na ye dai kan ho so ate kuse na namba chewe ni ma enti bro sisa me ne ma na ode ko bro ko nya na me ye den na bi su da ni njiche mu na nsa na me be ko mpapa fio na me nyimie no enti bla ne ma me no me ni nya sema me ni ne ma me ne ka kire ne bento ba na obebo me ti da ko na me ko ma na me se ma me ni oni se mi tu me ni ma me ni papa me ni obia oba no me ni tena wan chepe na me nwa be ma no di machi no ono so ye den e free mu ye enti mi tu aka me nku ha enti se minya asem bia wona me ye den me be bo wa mane mi ni masem kwa ka chekwa egu so akwaku ba na oba be na ma me nke bibi ncho hwe wonti na se nchimbu kwaku ba no wa keken merchant kwaku ba no be bo me na me ka se bebie
me catch no me pu na me fa me pan oba is true obebo me na menyim kitwa na abema na menyim second one o hyemechi ena na mimi ndabie be kwa sorry na oyare inti insurance wode be kwa hospital na wu no se wode brem na so da insurance na wo me honom bag ye send dan hu enu na ye nyina ye die wo medie wo mudie wo na benensu die wo na da no peka chem se koku akuafo ye se mu fa mu insurance ma ne mfa nya ade ma mu ntu ba no pa na so be jinti mi die den e ma wo ko ba ye no afa mmiri mi bi nti mpa ahwe wo ho no nti hwehwe o si ni ho na one me ham so ti na me ka koku wo kitchen ntu ba wa fe na obeso mu twedwe na otwe mi mesin ko hwehwe na otwe mi ko da mesin nti da enimi ho nti no ja mi ame ko kan koku no nti ne bag bi ye odi tukwan o ma na so tutum ne ma no ko hu se hyem o hu se hyem pe o se insurance nya na de abehya ase enu obe fo pese mi mu nti na odi insurance abese na bia pese me ko hospital na msa oda be ma me na wote na wu na ho ya hwe me ma na yeden ama me nti nya me na me de behyem da na obeji ye na msa wo ba na wo de behyem ti ka utrim enti mi ka sa peno fo na mse bag de hina na hyem ti mi redem sa bag de hina hyem pe na kitwa ne hyemechi se obo masom fra meni obo meni su fra masom enti opo na so me mini sei no di ti board enti odi mi ti board na afa mi hu bi meni su ye mitum na masom nye nya afa hwe na masom moja na manum ne me honem moja na me ba kitwa ne su hyemechi enti ya sa na meni ba mo so no e na me ba abontin nya me kwa me fa ebo enti me tu na me de board ne nan ha no sei intafi na moja ne ba na e ba na me family insurance ono ne de na wo de no me de no de moja wampira na bi na maso manu ti moja na etumi na pena na menyem nti wa pena me family insurance e na me de call hospital oba onyem no obo ma moja tumi pie free wo kokoro ai ni me hu ni manum na ne ba ne so hyemachi ne ba kitwa no so ye de hyemachi ye nti esa na me family insurance me call hospital penti me call pena doctor ni bisa am side na me cheche se ni no se wukun na me se no se hwe wukun me ya che no se mukun eye bi na se ba na ya na mo pa che o ana o hwe no man phone se me fan ko police station na me ko police station na on be fan nso me fan no senti madam ba na ka se bla e ya wale se mti pa che na munya asem no ko fi na munye de nko ka ne boko nso kana on wa ye so we tinti enso fe na sister nti police nka chem inspector nka madam wo de me nu ni asem nti kofie na me ye de me fa aka na me besin kofie no kan nti anwume na hu se wan de waba nso ba na on kasa ma ye duane nso ba na onye de on kasa me hu ye nti mi nye de en kasa no ho wo efia no wo be fifia ha no mako nti asem ze efia no wo be fifia ha no mako mi man kasa no ho ye nti mo no mapena ade chin nti papa na papa no frame papa no kana me ko cheche nsenya kire papa na papa se sawo afei tebram wasesa wo neoma odi agu kam odi ko nyina na wusu agu kam ye osoa okono ba no mabefa okono ba no mabefa ono ana eso akọ otwe neoma nko papa fie hodo okay eye bi ba ye ho nti eye ni ba ye ho nti na chese no no wa firi ni fie hodo no bi da enu na mi fie ho no se ma ko no se wi nti mi fie ho no mo ye nti mo ho no ma na ni sisters miensa ana ne bla mi unu ka no mo ye ni pensia na mba mo so omo ne me wo nkomo na me sisa na me se ne me frɛ me so aba akoma ba nti me ko frɛ me so na me so ase me kunu ni ne nkasa nti nya de obetimi abetena asem no bia eden ama me na me nko na me se anya mpam cho me so ase sensentim me pam cho ene me nko am se mpantimu na mo de asem nam asema ne bra ba akoma ka se wra me ma me se wa ba efi abaye na me se oh mase sesen ma be mase sesen ne mponu mase mi ni maami ntimi de mo maami atise me maami mi fitema na me ba me tompa boade kuro mi me ba mase de ba ko me so me de ba ko me ba me kuta mi brodo mi sem na manchi ze dwanketenkete me de abent me de na se me maami ntimi maami de me meye no na me ni kwaku anya sem na sem na me ni kwaku nya ye no odi kwaku achi ena mka chen se maami unsu be weja kwaku se ne me maami ne papa eden eweja mi o ntimi maami hwe ni o nti asam sana beka chi na wo maame ye no ene da anya mi nim kure ni omse wuchi nisimi di mani maame nko a asma ni sister ba ko ebisanse kwaku na bola gusu we die kago ka ben na ebeyi gu fia ha hwan na ye bola gusu yi me wo ai
enom so ni pensi amenko a we kana we kana me ewra me ma me wo ma papa bi oni na panya no ma te se ene wo mai enya no mai ade fo te se mbola so ne ma se kwaku ade fo se no akofa de aiden e dia befie ni sister ba akose kwaku jai dompe di ne kodi hunam hwan na edi dompe ni ku omunwa be ma ni nyai dompe di mimi ye dompe nso nyai dompe di atia donko ni ye dompe no nkodi hunam mbola so ne ma te se me no wa be fa no de aiden o dia befie nso omu ye menye ni pensi amenko amenka se nti so na me ye da misu ne bla ba akose obaifo bi asa o oya de ne ko kana wosu wontimi nkasa na wosu na mse ne mu kede na me woka me nko antimi ni bibia me ye de meka nso mo ye me kumpa na fana mse kwaku kai obla me na wabre me sika na ma ho ode amede abo kwaku kai asem sapena nka na mse kwaku ohu me na me ye do mpese yu me ye ni patia de so na ma ya me we de me nsa kwaku ti na ni hwe me ya kasa bre nka ma ya fesin se kwaku me hu nu na me ti me neguma wo me ne me si me nyina kra asan ye den e wo me ti so eye minute unyo kwaku ti na kro ma se ye hihye ti na gi 30% ma fa sika 30% anye me ti da ma bese mu nyi fi ase 13 good years nyame ni mpeni dos na me hye miensa man hye ne mpaboa man hye na tade entuma ye mi nwa ba na wu tuntum to kam entuma nu ena me nya won ntumu nwa kwaku me ena me break ese kwaku ti na ni hwe mi a entuma num dross miensa one ne tena mfie du miensa no entuma num dross miensa dross no da atia donko ni bia na se tauro die ni bia music ana sa atia donko for die ni bia na na your music ana tauro na mo so akota nu eyi be so ti landlord die bia mo means ai music ada ba pafo enu nko sada kwa aji pe music on pe ja kwa bi die ni enso mu misa no me am yo ba akro mpo no me yiska me to senior me to boxer e de ma no enso mu nwa no hwe me ya enka me nye dompe senyi on tine ni hwe me tina ma eden ma ye dompe nu enso aka nam se kwa akumi da ase na ncheche mu no akasa nso di kan ka kire me sane me ye dompe otimi ye me ha sei na wo 34 the rolling chain na be na be ye ma onipa no wafo nse we yi dompa ma wotwe nyina yi nompe ọmọ akasa nso de tobo ewi abo wọ́n sẹ́ wọ́n yí dompe ayẹ dẹ́ ama mi twe nyina nyame nkwe nyina yɛ nompe wọ́n san kabiem kusɛ wọ́n awutie kusɛ mo fa nkyɛ yɛ ewi abo kwaku na tumi kan saa asɛm ne kyerɛ o nyame nim nkure ni sɛ wo yi dompe ama sɛbe wo bɛ nyina yi dompe no I am saying we 34 da be na be ye ma rolling chain da be na be ye ma o ka sa ma ka chen so uko nso mu a e be ye ma awade enti sese ye ya ye ka sei wajao da waja mi mafimfie na da jana waja mpo de enya me ye o da jana waja mi ne de enya me ya kire se sanso kwanya te sia no me wo pa me mbetna papa fi nti nyinse na to so miensa ne no oka se anyo no nti nya mienu kru wanhwe nyinse wanhwa wo menyi mahu ni sika wan sidi mpoda nti awoka me na fa na maja ma mienu bi nti omo frɛ no oka chon se mi hu kru enfom ho emfa ne ho ye sanso onso ma wo nti bre bia ne ne kwaso ina na defa no me ka che mi san sister ma me pa to mu ko hu breric na se mu ko hu na oba be fa me de mako nti ampani ampa ekwe na bla na da nti no ko su na msia o sister mu ko fa ne mla nti kwa fa no di mihia ne kwa na bla no e de me call hospital nti edu ho no ma nyame nu ancha kro empo se o sa me twen kwa nka me san de waba e ho no ma na nyame ye madrom no so e masum bi o de oba nti no me wu ya nyame ya adoma de pa chi ya yi mi be fi nti ma me fantini bi wan hwe me no nti ma me fantini bi no fa me ye me se ne ba no oton nam nti ma me no toton nam a menyim nya no makwaji nam no makoton ama no nti mi ba no ama mi bi o se gina fa ko ye duana ne nkola ne nye den ndi bu anu ama ma duane gina fa ko ni kumi anu ama ma buru nti mi de ni yese ma mi nti bla wo ka me na me ko wo ya mba ye no eni nyame nkwimba na ma me odi bidie bag oni ni kun omu de buru grawa che so ma ye mole o ma ye nkwan bi la besisi wo no ma ye den ama me
nti maame na hwe me nti na me ba no kwa me se me de na etu maame no e na maame ne se da bi yekuru mo fo benti no me fa ne nto me maame awawu na me se da bi me fa ne nto ma ne me de ne beto me ye da na nka me de be ma na etu na manya na fa na nto me de ne beto ono a selfo no efo asare me de ne beto ono a e no sisa unde woni problem be nti maame ne hwe me a nti bra kitu me wo kitu ano na we no onante ye nchent na oni ahoden papa be ma no de otoso mienu no nhede ni asanse afenya busumi num pepepe no ma wo na chi nti wanya nufu nti menye me apens na oje nufu ni num nti me nufu ma hoden wanya bi nti no akra no de nyame ni nkwanya maame na nka obewu sanse se no bu ti bi do 3 days aduane nko na no hanse si nko won ka no ho nti maame no okodwa yesi video esun bi oto nti ono so ejidi kokko ofo ibia okompai bo no de akola ne ko omse me meye fasting makola no nti maame na ka chon se ne maame de ni situation wonti minya nti me amegina ho na maye den maye maame infantini no maame ni ti mi hia mi kunu na ne ba ne hinachi enu po ne maame no po be ya akase maame na age me ye den e boa me so ne maame ne so ya aka nti ohua maame na ohwe maame senya no e nti bo maame ne ko maame ne so otwe nani akohwe ne chi a obetwa no so otwe no ne maame nani akohya maame se aboaje wo be bro ejanka ba na wo ye ni sen ne maame na eden eko nti no bra maame no akola no nyi nti no oni ni sister penny na omo be ye me no afi mo hono maame no ekodwa no ka yo so ye bola goose ye bola goose nti mo hono ma na maame ni kodwa no frɛ me sɛ me mehwɛ ne store ho no munye den ma no no nkofa na momla ntini nso masini me ntini nso ayɛ pete na mse me koyiyi ne ma no ntim ko yi afɛ mu sɛ me kunu ni sister no ba ko omo ba na mse nkrofo de da asɛm no mtini me hu so mo ba pɛ ntimi yi ne ma na nka me ko rede me hu mo apɛ na me de mo ni gu kona no na me di fa fitwe na me dwane na me kɔta obi fi ntim ko to fo mo hono ma na me sister ba ko ana madam bi omo from akuz omo from infi omo tinkola na efi na me kutum ko na nkolo na mse mpam cho obi ba na so be kehwe me mun kan chance me meru ha wat na mko ru enkola no omo valanda so ho no enti omo from me amemi enti obi say Anita o se sister bia be ru a osia wo she valanda so nso say ubi say me nka say kuni ho enti akora ni yi mi to sa pe na me pie na mbai ana mi sister sako okuni wakuma na ba ho yin masam kwam de bai ntu de bese na yenkoti na se oye na me de ba impa no me ba we de nka ye ni wo mi ndi nke fia de nki bedi na me ba nti me kwa pe na makuma nka sa ako me pa wo chew akola po pani chew no pani super akola chew ni ma ye obi afa me wate why na ebe pa chewi na kuma no de obedi watembo la gusu no wo mi ni pa miensa nti no do no eni bi sunsun bi afa wanim ani di bedi bone na ba di wanim na eba sese no ama me baba ko ya abodam kwaku se de no so da ho no mana o ho no mana de ne ye den ehuna no nti na de no so ba di wanim na eba nti mi de nyame ni mkwani mi de wo ko ba bi se nka me so me ye den mi kokun nti mi ko ye ne yese anya wo a ewo me na ho makọ ba bi mpire no nti mi ko ye yese anya wo a nti mi sro mi kwa ne to so mprensa no o me se ma ye wo bone nti bone ama ye wo no me pa wo chew na wukuru ni gina hobi ojina hobi na nchichim na ne baba akwa America na ne ba no onwo so omo be ye me se me ye bola goose me ne ma ya defo ye bola so ne ma no nti me nyame nu kwese me be da ne mabum kotodwe ne ma boni ke ne ma su aguarade se adefo te se me ba no oma ne baba so ye ba ko pe oma ne nye bi nshi na chi da bola so ne ma se nti sa me yes ahun so so nti eye adwuma nti ne ba na wale e wa America nti onya wo e ba ne ma nti ne ka kire ne se ensem no be ka kire me no eye me ya maso asem na ahonhom so do ho agim nti o me pa me chew so be pa me chew na se me yifi mu a ne ba ne be den e be wo insana hu chew pa no me ba ana me kunu so be ka kire me step mother bia me nti fie se me ye baifo eye na mi de se sunsun nu ade na atade na o se matade a me di be di se adwuma no atade na wa hye no ampanso na me ne no ho na atade wa fe mi ko tema ba me hu atade ni biem me hwe o se wo hu nti me de agama nkasa osisa na fatade nti e ba elimanim na e ba nti me kunu so yese o de me ko ba bia den akokumi na me ye baifo nti oni ni se tu ana mo na fo mu se enye mea no mo ka che se opa o mo kototo ho ne memla o be ye ho ade ama na nipa odi se adwuma no e wone na ho pe na o mo ye saade no nti afa ni stamba no be pa me tuna me simpa o ka na me si yo mate woje tum o ka me ka che se eye me ya de
na say nyempenu wate so ka chem say me fa nche no na say me na me dia che no na emum ni nwa ya lo su die ensem ka chem say me ye bola gusu ni say me ka say me de be che ne dia na me boa na me ka sa ne chem na on be pa me che no me ye de on ko yi ana so de wakwa ye ho ade nti ni obewunu no on de no wawu anya na sam say me de fa me nyankopon ni say me nya baifo na ade na yi mani na di bedi boni so on ko ye ho ade awie nu enwafo miense ma miense na be ye me na ba ko tim etie no so joloje okwa na ne ma mi nwia so ne ma mi nwia e ba ntim fa say ni sister onu say ne ma mi nwia na ne ba no ana no so tim onu so ko e so joloje ko e pe no mo ma me na kasa so ye den edi su no ye den okọ e ko musa sa akus onye beifo na ene no enipa no honhom na fa nanim ana afa na ta ne se ba om de ye den om de boni nti o kana msikwaku mi nya beifo sem nya beifo ba ma me ne wa bre aye dwapade sin ani tinkwompo senkam no bre ko chese enkola me no wa won so hwe enkola wo hwe enkola na ma me senkam ye beifo ankam ne beye be na nka usika nka wo no enka wo de aba na nka me de ahwe me ma mi beye mi ni bio na emu ma ina di mi gegege o kan ma wo ya na ma keka cho no ma ye free Intini sambe kan afim je enani sisa no nyame ni nkoni ba ne wa wo America krama wa befa ne maame ne de ne yeden e de ne ko ho no mo ye nto se nyinsen nya no ani ntimu wa nye de wa hwe me nyinsen wa hwe ma wo afa wi ati mienu na oba ne be ma na oje tum se ne ma ne wom no ahwe ntimi wo kitwa no ene o ma no wa befi oba no wa befa abamu ano de na trans no wa betinetna ho no ma na okọ e o ma no wa ba so oba ebu anokuta boodie kakra knopra menkin wa titi kuntum na to so oso de ble ne mani mienu no eja na maje muziki to ane de tobo enti still ana ketwa ne de still wona tu gina so senya tobo enti se ye ya me ne wo kasa ye te hei oda so gina so se still ketwa ne nya ne ba ana afa de waje atum waje no kwa de na kwa ma me kura Odijini dina ko ma me kura wo ayi enkran ama akola no ko mo ba ye kru mo sadwuma so mse akola ne nye den ma me unta akola be ba ho agin so ma soma no na akora ni dim kan wo be ba bitwo ma ya se me ma ha no mu nsu me hu se mbenti asoma na mse me be so ne o mo tie akola na wo ka se enyi ono na anyem wo no akola na benyini amo abedi akola no e na kwa akoma ne yere esa sizi akola ne wo so oba sa adwuma se wo kra ma ne ma wo akola ne ma me nchen ne yire no oba 10 gram akora no obo me ba na so ntimi ba no obo akola ne sa na akora ne di obi fon kra no wa fra me ma se ni ko nam sisa wa hu ntimi bufu be ma na me kasa pe na me bufu en be kwa kofa wa dia blow na so be kwa kofa dem na akora no hwe no wa hwe na ma me hwe me nyinsa ma wa akora ni nya 5 years onya 5 years se ni nua no mienu wo ho no mo ye ntinu senkwa na ba no hwa ase komo ba pe no wadi na chi wadi ni nwa no mienu na chi no ma be fio no afo me fi na kwa na ba wo so ma na ma na kwa na ye obenti watenam se me fa na ma wo sanse ye nhwe ba ye ntu bedi akwa no se nyinse ne nye wa hwe nyinse wa ne ma hwe akwa na kwa no nya 5 years obeja akwa nsa akwa na ye obenti mu fa na ma me enti tobo akosia sese o mami ensa ni nyina no be ma na be fa wo mu nyina da bi sese nu ne kwa ma ni ba nu titim se da sese no all secondary school no oba pani no ni na chiri ba Benedicta ena ne ba orueku ohwe wo mi bo rueku de 8 years pa good 8 good years ni oni ni sika onhwe akwala no bene de oje tun se ne ba oni kwaku nya so na onhwe wo mtina me ho chire me ntimi de bene komo obi ni tenan e waskam nti akwala no bro bet otina mo be wie JSS no na maame ne ye ne nima bi a enyo yem se o ntina ho bi na bene wo be wie ntimi ewani o se ma kwa maame de mfa se o de kro no atum se mafa ne sika 1000 emom ko antum to afi ehwehwe mu hu se enye me na mafa na ne ba na wafa no nti maame ntina bi na msa ntimi ko hu ma sole ba ba ko tinam de akwala ne ma no wie JSS ye de o maame ne ho nti wie wa ma no maame ne nchen ya na maame ka se oni mi kun be ka se nti o ba mi ko no ni mi se bla ene wo ma no wabusua hu ade ntina wo ye gei sana se wo hwe nkona wo gei yibre okon ya gei ube wo fa so okroma se nya sam kitwa ntimi so ntima me be kan ya no so yiwate obema be na to school so nti beginning ni de akora ne be ko de oni ni akora ni nyina atu anamu ekọ enyinam ene okoto ni travel ni trunk ni bag odi be ko school ni man kitinkiti enyina ototoy wie ye odi akora no ko to school ewie ye no osi we wie on hwa akola ni biem okay enti ma me hwe bibi se ye ya me ne wo kasei
die pa ne how enti mu free such a dumase a waba ye nim ha die ne how da pa cho me how nyina ne say enkola no sese ma bre yinwa me yinti misre no onhwe ne ma sese wonhwe nkwanti wo gyankola ne hwe nyina ye den agumi so sese keto na ba na oda so ho keto no ka so okofa na ye den e de na bre me waba na oda so ho ma owo ho no de wi hia wa de ana onko so ango ne mpra ne yire ne ho won kran ho me oni akwa be won kwakwa no onye se wo ho no sanse be 3 weeks kwampu no ofre me say omo be try exams yeso ohia toilet road that one ne tell market wo kan ne ma am ne so onfe ma ne papa na ba ho no aka kire papa ne papa no so nye den enfe ma ne ya wa de mpacho ani so obeba won chen wo se tedumase wo mpacho ani ewrai wasemo a wo kan se ye nokore pa dia sebe men kan de meka to aso emema bi wawadiem yeduebu o emema bi nom wawadiem yeduebu o yeduebu se wo da so pe wade mpacho da bi me na se ono obi kwa umie ono obi awumienu akwawale fufuru akwashoba fufuru kawa ene na umienu oba ne sanso nyem ene wa be fa me ba ne de na eden akoma no akonu wo ho no mu no wanya fufuru wonso wanya wo de fufuru mi so menya be me bi amene ne yeden e sho no so na adwen so be den obe ware mi ntin be se mantin wa se mi nko jealous wo mi papa no ho nye den enfamra intimisi kwaja ku intimi de so be de obehwe nkola na me so me ho aiden me ho atom sanse intimi ka cha ne se me betra wo chen fi beni mu ambe bo unya no obra no bebre ni se wa ma me hwi kuro mpa nka hwe me bre no ho na ka fa hwe nkola no so ye den e ma na japade a woni ne ye de wo hia bi ana ende on fanko na tena wo ba bi dwen wo da enya se meji me de na se won kanka da bi da se me de ben tina me de aba mu nchen sa mu ba de wo de aba na won kanka ho a nti se ma obeja me onja me kwan ye on fa me de enye den e ma me muja ye wodo ko ofie wo papa fie adi se die o da mi jan ho me ni ntamuti ye nu mi nya kwa omo be se 10 years die e be nu 10 na da no watena hwa bisi sabri o se ade no watena bisi sabri ye se na me yesen kenkola no obehwe nkola no ayese wo hwe wo asa wo hwe na first ne nkola no wo ne nchen na me fitema na me ba ne nkola ne ba me nchen o se de ntine nkola na ba me nchen no atwe aba afini fie no abebu nkola no enkola so nti wani hwe o se wo mom 5 cedis agin sa ade achim enti kwa ba me nchen no mbedi dia o se de ntine nkola na ba me nchen o ma eden watena kwache 10 years nie no hotel ka akra ya ba hadisa jataba eni ya che wo take o ya suma che time ani akui ya suma che ya de o take for monto party mami o monto party mami ya suma che 10 years mu ani okay ana 10 years he still na me wa ha what na hwa esi sabre ya afi na wo ba adai da na me mani nti enkwanti na me yesen ko behwe nkola no nti me de me mpo me ka kire nse me bra me bebre nya se wa ma me hwe kro na ka wo hwe na wo hwe nkola no ma me kro nka me ni problem ka hwe nkola ma me se bia me so me ho be dey me so me ho beto me enso still na ompes obehwe nkola na dey ama me okay and this say panyini ne was secondary school pa chwan di odi akire ne nso wo he ono so o mama kwan nso ono so be ko form 2 o be ko JSS2 na ketwa ne de no se enye ne ba no wa ba be fa ne ko na se be o yesi kura enye duabo ma wa he mema to de bia ho ye bra ye bre e wa asasi so ejina kwan bia ye de ma bi fa so he oba ye bosom oba o ye bosom the moment obefa oba na wo de pen drive ebe wura CPU nimu no monya covenant ebe dania pam eto ne sa ba akro ntem ba bia wo de pen drive ni wura ye no sa de no bosumi bia etwa ne humoja enti ne kase so oba wura dwa ye woro ne hotena se ana wona degem no ka bibia ehusiri bibia wo wiase enti so ni obi tena empena twim sa wadiem na anyeye
na gu ana entemtea manimu yie janu yie na wamfa yaw anko ewo so asem na bi ni o won say ye be ka kire ewura we say wo ye bola goose ye be ka kire oba we say ye nompe hwe na wo enemre obenya atia donko atia she ye wo school ni ya tunwum bi oba atia minya sika mewa tia minya sika mewa tia oba atia makachiro say mbi media misrawo menko pasa mo mfa mame kwa me misrawo ende wukuo nko pasa mo mame menka sakura wo de fa wa de hye mu na mentome nyom adofo sa nyum we ni e de shijama sabre ya shijama na satam na me bobo 5 media chire hodie man stopper na me na mtumi bo half time na mbo afu na mkofie no ma be pa bra mi nta chao na abna asebra be bo she say we prayer na we ye de answer see ya na meka na wo bufu a meja bo akofie meja bo satam ye ne school bi satam na obo minim say school nda so ho a ne from Prince of Peace ye satam ne ye ntebrofo yeah. Am for ye gina ye na so ye fa hwe ho international for ne tebrofo but se kokoba se ye ntworo pa ye na ye ntebrofo no ye nim tworo no na international for ne nso nim tworo no nti wo no ka o ma no ora no but the barrier ye nso ye gina ho ni omba wo be bo rishi gu ye so na match no teachers no so target ye mi ni say as I say yanso ye hye Prince of Peace for the gu omani mase ne ye kire omo say ye aban for no yanso ye wo ho na wo wa ya de na nye na man stopper ka kire wa wo be ba obu afu me na me so bu freedom free park so me kontra me fie serious ye be pa chewo e be san be for man stopper ya bro abro hu na mani na sa tam no e na say wo mo bo samamu mae no na omoto oba atia anyom no mi ankasa de na mentubi samamu fo na neto maye samakai entigei wa ye tia oba atia na sebe atia donko na wo behu no adonko tia be ka kira donko tia se sebe atakureta be na de sa ball goose we baaye na nompe we die okofa nompe we ya ye dai areho na kwabna ne wa unso tumi bie wa no ka se o yere wo don sabone ha wo te senkase nko a oba wa yi nkasa na jeje che yi die da ben na ene beko wa yi nkasa ma sebe wo ba bi nyina yi nkase meanwhile sa ba bi na yi nkase no ehwa nso na unso wura na say yete say sanka say na ubu sisie kosoro ba fam no sanka say na ntwitwa sebe wo ho watumi ayi feelings yaguma wie na wo bebie wano akasa asem we di apa ho a abaya we woye o ya entu ya chimni o ya chimni onum bremu ne kra sei ezi ade achim ko num bia wota bremu no untumi nko num biem won nanka de onum bremu ena abeye mi seye abaya we be so ye won se ni nua ba no wo hunu se kai dangerous thing why wo ye fast so be pa acho me ni se wura we ya nka sa bre nka me nyintum de na ka wo ma wo je sa acho pa di tum Jojo kasana mintie bia ne kan na mi unza nye nkorari mponti me ahumobo ye den e wo mi mu ahumobo wo mi mu ye obi a waka kire se atekureta be na de sa bola gusu e baaye nza se kago ka be ne be yi se bola gusu e ye den egu fi ho no mu ye bola so ne ma se nu akofa be fi me maame ene me maame wo na ma papa bi ni na papa nya no me adefo te se mu intilation no ba ko ye so be fa me ba no
do bi sansan ade phone no obefa me bapen na kwosina m ka che boy ni se woni to om ko de odi m papa de o no ka che nsakura no ni lisutumi o ma me ncha me de man de ya fine enso ba ni won po wenti mi ama so me ne me ya kai nti me ka che na me se enko wati nti mi hu boy na m ka che nse wo de nka me bo nsa mama me wo ye be ma party se me a fa mba na ma wunua no fa ne nkonkran kame kokofa che bia na sese kwa police phone ya bechi ne lidu akwachi nyama ka ma be wia me ba no sanse wuzi sasa mi dompe ja dompe de kodo bi sasa bolagus we kago ka be ne be yise bolagus we gufia bolagus na afa mi wu bana dompe wu bana ho na mefa no ne nkotena me promote mi afa kola na nko ntini nua na apps na nyina de ayaka no ne bra me mi no ya ka dindin sabri honam be pedompe ba ene no akotena arofo. This is a story of Akosia Yeboa achimni abaya wanhweso antena ne tema na ne papa bi adini ebeka sa krache kwaku abuaji hu asem kire na okoji tunze se di adini no okọ o papa echidini na woka se tiase ma kwaku abuaji wawu omuye otiase enti wo hu die ko nyina obi ejeze me na ba mu ankotim ka chem se wu ni obi enti me pe na meyewu sanza mi papa m fam no obi enu oke bibi a kire no mi bi kwa na ye mi ansa okofa obe ya oni de woka wo ma no se die no woka ono ya no po se mboni hye ni ahoden ote hono mpa titi wo ni nyina de no obekan mitimi onka hweda mitimi kwa ka chense da kwaku ohwe akwose ya hwe wa de o hwe ma hwe wa na me hwe ma de adwuma be na me wa me ya me de be den me de be hwe nkola no ye no ka chense me hwe ma de me de ma hwe wo odwomtuni bi bo odwom se waja ana wo na wu a na wabusua sa abusua eno no ewiase de nonya ya mpe ne open so awanya se me ba me jese me ma ba be hia wo ye bia no ote bia me di hia wo no na wo de wi na wo hote na me yi makomem se be ma me ne wote se me so mu adache ye nyina na ebedi de enu nti mi yi makomem kakra wa me wo no me de support na wo so e de wanya ba bia esim enne masedani ma wo nua ba tumi bie na no ka kire me se me yi nkrampa ma me twaba kora yi nkrampa abusua ye nua ne sen na amen ayese so obeye obi papa na se enye so ayese obeye obi papa ana se uhu obi na ne tibia nya fo woni hwe ne sakeke ebi mu ye boni aye to the extent say wo ye mo papa kra na wo nsono egugem na sisi ano nkofo ne na ma wo nya obi mpo ene wa support yo mo abrabo mu no because okoyi obi papa sisi a ekwan ya nipa ne be fa so e de yi wahya no senka wotina wo ba bi krank fa so wo so na oba tumi aso so mu sei wo de sempo senka wo de se wo odo na wo kohia no foforo no se tu efu mu krampa anka fo woni to emma na wo ne oni na wo ne mpo ka fo woni to na so yi wani beka se na wo hu ne kura da wonni no wo ba bia da ase ho ho a wo kohia no wanfo woni anto ma mpo a wo ne wo atumi asesa ne niama e de egu abonten eye den kwa na woji wo wiase eye beyi anase ye den afi ni oye papa na obekwa kohia nipa bi se no na afi esa ni ofa mu anka ni nti na ono so ode adwenfi na ekwa kohia no oye papa no ade na moma nipa bi no enu omho abrabo musa ade we be wi echi no san ba be pachew na fa che me na enye mani na enye wani na ye hwan ani na ye hwan ani adwenfi na ahye mutinu ma mu obi ye papa nipa na nne ho foforo ne de asemu hu ne so nipa krada afi be wie echi na na mu hia no be nya be wie no na afi na mo ba be kire se mu anya za nipa ne nya mo seso afi na mo ba be kire se nipa no ne so ni mfaso e bola so ade koso ne bu nkofo kwasia ekosa na o ma me so oba tan a won so wo senka wo kanya nsasem bi de to batiri mu won so wo ta wo ba echi ennua no ma ne so no so omo so ma o hakota mo nua ba ma echi na mo yi obi ba ayaka de mon koso na beboa mon koso na mo so mo ye ma ne bi eye den a mo so mo be kwa wade ase nti so dwen na hu se mposa won so kwa wade ase na ukunu anase be ma woni ne betena no so ne nabusuafo e de fa sa kwan we so a bisa ho se be ye woda na ade ade ye wa enye wodam eye mfendi unyonko bisa ho se ye de bi anu abisa ye wa
ebe ya wo dana mumie hye bibi ye o mumie hye bibi ye na ye enne na obi di aba kan na hunu se o kyena so won so de na kwa so ye wo se enye wo ne yedi diw enu nti wonya aba ataban wofu ataban na wo de ye ne awope yesi okoto se obi abodwe hia na wasensu esi wo de ho because efini ne so a unnim bebi a eti afa monkoso na munya nkofo ma yakayaka de sa asen asa mo de moja no mpo bi ni omumu moja asa bi ni omumu adan de na moji wo wiase abusu ahom yensa yesuban no yensakra na ye obi ade a yenti se no nsa nipa ne nso ono nso moja ewonimu ono nso utwa ne honam a moja na beba ye obi ade a yendwen ho yenya tema mfama nipa adan den ye agi wo wiase yesi efutu wo ho yensa kira nipa samufa ebeboa mo samamfa nso de a ene ne amabara bobekwa akosi mu bia na wa edin na wa de mafa ne saa den na moji yefu we mafutu ye fentu ye hofo ye obi ade a mum ye ndwen ho ye ma dwen na eda yitiri mu no ye ma no nya adwuma ye wa dwen na e wonyansa na wa dwen na se wa dwen ne nkyira wo se ye ade we ade a wo ye eye ne kwa so a anase ne wo ye enya ne kwa so na sa dwen ne ntumi ankyira wa da mi se wonnim nyansa adwen na da wotiri mu sa keke o misuse no yenhye nyansa ni yembo ye bra ne sesebe nipa enya mmoa abusu ya fa we enya futu seb ne ya fantu ye tirim ne ya fa mo ye bra aha na mdu besi me ma me kasa anya tente me sha obo se update bia to form e de fasa story we hwam de ba be down mo somfo na akosia de pam na magye adwa ya me de na dwumedi ayo ka me san me de ba be som like video na fe share na subscribe for ma me da se na e be san so de hyemu wa ha bi makrawa na madawase